like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ya. Terus berapa? Wis apa oh? Kita kan biasa sih. Gak dong. Malaysia. Malaysia. Nek ono ya. Ijo kita, ijo. Kertajati kiri. GT Palimanan.
Wah, paket. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan terus.
Oleh cotuk alongan. Khotbah. Iya bener. Baik. Kita oleh Celok gini. Panjul. Bang elok. Sebelah kiri. Makan Ramayana karo Batasan Kendal. Masuk tol. Maning. Pelurus. Kita tinggal melari. Delapan 11 tahun pelari. Lah kok mbiyen tau melu aku ngomongnya Arisa. Ditutup. Kalau dipasangi meneh ya. Jembatan layang Kaligawe. Itu Pak Arianto Pak. Patasnya Baik terus ke Solo. baik
Ayo terus. Kita putar ke arah Demak. Hei, hei, hei. Kanan. Ikut jalur kiri wae ngemadeke nang pojokan Terboyo ya. Nang kono mobile kok. Kiri wae sisan. Jalur kiri dhewe kayak mobil putih. Tapi karo beli karo rakaman ora dewa. Karo ini, karo acar, karo Nova. Karo Resa ya ora wani ora paten. Karo Resa lawat sewu. Kene Kang. Ora aku deh. Lapor kowe kono. Terus begini. Marah itu sih berlaku. Ke Jepara ya. Ini ke Jepara ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Ini berakhir trip saya terakhir di sini ya, di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sebenarnya tujuan saya ke Jepara ya, tapi saya turun di sini. Terima kasih untuk kru semua yang bertugas, Mas Joko sama Pak Usup sama Bro Bayu ya. Oke, terima kasih. Dan kali ini saya ucapkan sampai di sini, sampai jumpa di next video dan trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Sumber Harapan mau menuju tujuan terakhir ya. Oke, hati-hati, sampai tujuan itu Pati.